paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ngay matin New Year's resolution mo itatawan, Enteng? Ti New Year's resolution ka. Kat saan akon nga agsasat iti arak? Na, sigurado ka ka di itinayta, Enteng. Ay. Una, dunggo. Kasi ka nga, kanya ti New Year's resolution mo. Timat New Year's resolution ko. Kat saan akon nga agong ungay. Oh, sigurado ka iti data? Ay, depende. Naa. No matungpal mo ti New Year's resolution mo, sigurado ang matungpal ko man. Ha? Taapay mo't? Timat pa naging inom mo ka, ti kanayon apagong ungata. Ano? Anya tigatanga, marito yang. Ilepas mulat tanday tawalwali sa maray, taurayon ka amalpas. Agtugtugawak pa ilaang dito'y papag, pagis-istoryaan tamatin Makamu ka nga, Rod. Kat, kumusta nga ti baro atawin niyo kanikaba daw? Ay, mayat, uray dudua kamay, naragsak kami latta, nga uray saan ang nagpaputok ni Badaw. Apay, kayat mo ayang agpaputok ni kabadaw. Saan mo? Ay, delikado na itapaputok. Paggastusan pa'y. Ne, marito yan. Ada ka matgayam ditoy. Umay gumatang ni marito yan. Ngam, orayin na kanon ang makawalisak. Ta, makiistorya pa'y. Makiistorya pa'y matngarod umayak ko mamut gumatang. Ala, itugaw mo pa'y dito'y abay ka maribanang. Ta istoryaan taman ni Marikuanang. Taada kayat ko adamagan kada kayo. Anya ngay day tamaray. No anya mo't atin New Year's resolution yo. Apay, ada New Year's resolution mo, maribanang? Ay, ada Kayat ko mabawasan ti kanayon a panagong unget ko. Na, mayat man taada New Year's resolution mau maray. Ay, da kayo ngay. Adda ka di, mate? Ay, awan Basta ti kanayon nga adda dito'y panunod ko. Saan akon nga agpautang, ken saan ak nga umututang. Day talatan atin New Year's resolution ka. Si Kangay, marituyang. Awan mo ti amaw. Ne, mayat sakit bititungtungan niyo talaga amayat Clara. Kayat mo ti makitungtong-tong. Ay, katuan umayak ko magumatang ka. Mala, itugaw mo pa'y dita, tanay, dandan ni malpas konti walwalisak. Ay, umay kamot agtugaw dito'y abay ka, Clara. Ay, katuan Anya ti topic yo, May papanman dita ang New Year's resolution? Ay, mayat man. Anya nga iti New Year's resolution mau tuyang. Awan pa'y nga road. Damari ba nang ken marikwanang katadan? Siyak laengen ti awan. Si Kangay, adamatad. Adan ket no kayat mau, duwata ang mga ramid iti daytoy a New Year's resolution. Anya ngay dayta. Agpakutong ta. Kabaalam. Apay kay dinasaan? Si Kangay, kabaalam. Kano saan mo ang maraming ngay? No kayat mau, di agmulta jay saan ako mutong kadata. Uray agpapakanlaan kas jay. Sigay, kayat ko dayta. Ay, mayat nga agpaiso dayta saritaan yo Wen nga agpaiso. Sino pa iti kayat na ti sumalay? Ay, saan kanya kon? Husto laang mat ti pamagik. Ay, uray siyak mat. Saan akon nga agpakutong? Tama nga no agbalinak ton at tulang. Alangaraod. Da kayo latan ti sakse. Makita yung mat siguraw ti bagimi ita. Da kayon to ti mangibaga no asino ti mas kimutong kada kamay. Ay, katuan ala.
Mang rugi ita, rugyan yon ti agpakutaw. Nagbayag ka na pangimatang iti kape. Nakiistorya akpay nga road. Ket amaw, nakitulag ak. Tulag nga. Kinatulag ko ni Clara nga agpakutong kamay. Apay, maramid mo nga raw, ti agpakutaw. Ikatwa na. Adda multa ti saan ako mutong. Itagpakutong ka nga ro da. Tapno saan ka nga agmulta. Wen, uray kitaem. Mapalabas ti talo a bulan. Nakutong akaw. Siguradum lang. Tawan pangalam, iti pagmultam. Lumaabak ka. Maaramid nga tadamari tuyang ken Clara ti agpakutong. Ay, apay ngagpakutong da. Kasla isumet ti New Year's resolution da para iti bagida. Ay, Ti agpakutong. di mayat no maramid da. Ta para iti salon at da no agpakutong da. Nang runakit bumakit dan. When kapilitan nga aramiden da. Gaputag multa ti saan ako mutong. Ay, kinuad da multa na. Ay sus, talaga mapilitan da nga agpakutaw. Ay, imbag tadi kasi mali. Apay ko maasumali ak, kat sa anak mo't analukmag. Ay, win, sa bagay mo't kiday. Mga no mairaman na ka madayet, no agdayet ka. Apay ko mamot mairaman ka. Una, ta mga no saan ka ngagluto iti makan, no agdayet ka. Madlaw ko kun ka, bakit? Anya day talakay. Idi kalman, itlog lang alinambong tikinan mau. Kunatag, ita, apel tikang kanan. Kayat ko apumintas ti pamagik lakay. Anya, asinaw ti pagpapapintasam. Nituyang. Tuyang, apay may. Nagtulag kamay, ngagpakutong kamay. Ket agmulta tay saan ako mutaw. Ay, naglokohan. Kasano no maabak ka? Apay, ada pagmultam. Adamat tay pensyon ka. Umanay pagmultam day jay. Ay umanay day jaya lakay. Ay, kalalay ng tagpakutong tapno di ka agmulta. Sayang di pensyon mo, no imultam. Pagkaantan iti makabulan day jay. Ay talaga alakay. Ag-exercise akpay kit di ha. Tapno daras ti panagbawas ti timbang kao. Ay salbag, nagrigat mo gayam ti agpakutaw. Kasla saan kumit akabailan. Pasaray agsaraaw ti tiyan kaw. Ay, inakidimangan. Parparigati kidain ti bagay, ha? Kunak man, no saan ka namang rabi ay. Adda ka mo dito'y kusina amang mangan. Mabisina nga rod. Agsaraaw ti tiyan kaw. Kasano nga rod ako mutong ka ngay. Ang mga nagsakitak pa'y kitdi ano sa anak amangan. Ad-adala nga gastos. Kit basit lang kumaati ka na. 1 cup lang kumanga inapoy. Wino kagudwa. Kasla saan mo't amalayaw ti kabalyom na ita inapoy mo. Sobra mo dayta ako ng badong. Ay, mabisbisina nga raw. 1 cup lang nga inapoy tikinan ko ideal daw. Iso akas taunay abisin ko ita. Ayawan mo to yan. Inuutom ti agpakutaw. No kasta ka na yun tinapoy mo ayawan na. Saan ka kumutaw? Maray, gumatangak man iti puspuro. Kumusta nga iti panagpakutong mo, Marituyang? Kaslawan pa'y mo't pakakitaan akimutong ka. Awan pa'y mo't makabulan. Saan mo pa'y mo't amadlaw Kat agday-dayet ka mo't laang. Agdayet akmat sa gabasayt. Anya sa gabasay? Jak kabailan abiglaan ti agpakutong maray. Iso nga inutek Rumbang laang maray, tapno saan kakat nga agmulta. Agpakpakutong mo lang ni Clara. Ay kat no saan nga agpakutong, ay kat duwa kayo nga agmulta. Clara, si kakadinday ta. Apay kaday, kapitana. Ay na, madlaw matkantikim mo tungam. Agpaysaw, kapitana. Wen,
kimutong ka. Di nga tatuyang. Kimutong matngatan. Kunamot ni Marikwa ng anak kita na anapan gimatang ija istorna. Awan pa'y mat kano ti kimutungan na. Amagan no saan mait nga exercise. Diyak mo Ay, maabak ano saan nga exercise. Lalaingam nga ron ti agpakutong. Tapno mga baka kat agpapakan ni Marituyang. Mapanta makiuraga iti baboy, paray. Nagpartin ni kakadamyan iti baboy. Ay, inta, ta makasidsida ak iti karnit baboy, paray. Uray siya nga ron, paray. Ang mabit lang. San ayang agpakpakutong ni Marituyang? Di pa ikit saan nga makasidat ti karnit baboy, paray. Anya nga agpakpakutong. Kaya nagirawit mo tamangan. Di na kaya ti agdayit? Ay, saan, paray? Isulat ta. Perme, arawit na. Ay, sigurado ang maabak no kasta, paray. Ay, makamumit na, paray. Isaw, tinakitulag. Di makamumit tayo, ti pagmulta na. Nangalabi ti karnit baboy, inteng. Napan kami nakiuraga ka ni Paribadong. Naglukon apari badong. Amo nang agpakpakutong di kabalay na. Ang gimatang iti baboy. Saan ka nung agpakpakutong ni Marituyang? Anya? Isuti ko na ni Paribadong. Ay awan nga rod sigurado nga agmulta ni Marituyang. Nagpakutong nga tamat kasalip na, uno kalaban na. Ay, kat no nagkita kami itay laeng, kat malasin ko, makitak akim mutong. Oh! Ay, ni nga rod Marituyang ti agmulta? Mayatay, dahito'y apan nakaluto na. Namaga nga dubaw ko naman. Ay na, ure lagman mantika. Sa akin, adaw, tisili na. Ay na, naghimasay. Badong, anya ngay de talulutwam. Unay kita bang lunan? Adubo babaw. Ada na igisa nga ugot ti pa ko ijay. Isaw ti sidam. Unay kamutan. Adobo ti sidam, idinto ta siya pag sidaan nak iti pakaw. Ay natuyang, dandan ni talubulan. Ngam awan pa'y makitak akim mutungam. Ang mga nusan mo lang ang nagpakutong ni Clara. Jakto pa'y maanusan tagpakutong. Amo ka, saan na mula ang maanusan? Ay di ka lang mumit Ay basta, ikanak di ta inlutom nga dubaw. Gumatangak man, kuanang. Ay sos, nagmayat matan ti ba game Clara? Kas ka mo labalasangan. Wala, tabinigat ti exercise ka. Kan puro natang kan prutas laang ti kankanag. Ay, awan nga rodan Sigurado nga agmulta itan ni Marituyang. Apay, saan ka diya nagpakutaw? Kadto awan mat makita kakimutungan na. Ay, naskan atong palan natin nagtulagan tayaw nga agpapakaan. Ay wan agungot kami akan ni Maribanang no saan nga agtungpal iti tulagan. Adda ka din nakasagana pagmulta, Marituyang. Anya amulta? Apay, sigurado ka ang nagpakutong ni Clara? Kano'y may gimatang itay. Nagmayatan ti pamagina. Kaslamat tan balasang. Anya? Ay saus, delikado ak nga rodan Apay, awan pagmultam. Ay, awan nga raw. Ala, rogyamon ti agbirok iti pagmultam, Marituyang. Sigurado ka akim mutong ni Clara, Mara. Wen ko naklangarudan. Mala, mapanak man ijay balayda. Tapanak-nak at nagpaiso akim mutaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Talagang nga impay-pay sumgayam tinagpakutong Clara. Tuyang, anya tinapasamakin ka.
Imbis ako mutong ka, ad-adaman tayo nalimok magka. Ay, marigatan ak nga agpakutaong. Saan ka lang siguro nagpursige, nagpakutong tuyang. Ay, sapay awan pagmultak. Ay, sana mabalinti ka sta, tuyang. Nasken nga agmulta ka, gaputa na itatitulagan. Ay, Clara, mabalin ka day nga ikanak iti sumagmamano nga aldaw tapno agurnungak iti pagmulta. Maala, tapno di mumit ko na. Ikan ka iti makabulan. Kalpasan ti makabulan, naskan atong palam tinagtutulagan. Ikaray, Clara! Talaga akimutong magayam ni Clara ba daw? Sapay awan pagmultak. Ay sas, makamuka mo dita na. Di nakiramraman dita. Pangalaak nga ingarod iti pagmultak. Pinanunot mo kumaa. Sakbayan na kitulag ka. Ay, mapanak agsapaw iti pagkutanga. Amaw nga dakwarta marikwanang, iso apang nga asim man tapautangan na. Saan na balay, pagkaantayumot ti utanga. Saan ka di akino nakada kayo aday tati New Year's resolution kaw? Sa anak nga agpautang, kan sa anak nga umutang. Ay, sa dino ngay nga rud itati pangalaak iti pagmultak. Ado dita ti mabalin a pagkwartaan, Marey. Mapan ka makitangdan. Ingka makibunag iti halo blocks, kan darat dita. Anya? Ay, salbagkit day. Agkalingutan akong nagbumbunag iti hollow blocks. Ay, namin ano akong nagsubli-sublay. Ay, imbaglakit din kainikanak iti may saabulan ni Clara. Tapno makaurnungak pa iti pagmultak. Ay, salbagkit iti kastaw. Diyala ko man nakitultulag. Jakmut kabailan dagpakutaw. Ay na toyang. Narigat ti makitultulag no di ka agtungpal. Nang runa pa'y ngarod, no adda saritaan amulta. Ala sigay! Ditaan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Awan ni Enteng no iso ti gagaram, Edith. Ay, dua kayo ko maagagarak, kapitana. Anya aya ti masapul mo? Agpabunyagak ngamin into no may abulan, kapitana. Kat alaan kayo ko maaninong kaninang kani kapitan. Ay, day talagayam. Ay, katwan Anya apet sa aya. Inton pet sa bainte, kapitana. Sige. Taibagak to ka ni Enteng. Sige nga rod, kapitana. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Edith. Nay, si Kamot Iday, apay anak ka umay ka. Alaan kayo kumaaninong kaninang kanitatabadong. Inton pet sa bainte, daytoy sumaruno abulan, nana. Ay, katun nabayag man nga agpaisaw nga awan nangalala kanya kaninang. Ay, pakaragsakak ti agbalin aninang ti anak mo, Iday. Agyaman ano kasta, nana. Namnamaan kayo nga rod, inton pet sa bainte, Wen, isaganaak day taapit sa Iday. Anya tigatagam, Edith. Ay, sa anak agumatang, nanakwanang. Anya nga ro tigagaram ngay. Alaan kayo kumaani ng ti anak ko, inton umay abulan. Ay, katwan
Agpabunyag kagaya man. Wen nana, tapno malpasan. Ay katuon kasapulan nga aramid ti pagrebengan kadagiti anak. Wen nga rod nana. Ket pakaragsakak ti mga alakada kayo, kas may kadwa nga ina ti anak ko. Kalkalek man diti aparador jay bistidak nga imbistidak idinaganakak iti kasar. Napintas pa'y dayjay. Ta na minsan ko laeng ngayon suot. Ison ti ibado. Inton anak kak iti bunyag di anak ni Edith. Tapno sa anak kun agumatang pa'y iti bistidak. Ay, maulawakan ka. Rikos ka rikos dito'y silahid. Apay, adi ka pa'y lagi daya. Nagbirbiro ka. Ay, birbiro kak nga rodya imbado ta idinanganak ta iti kasar. Anwam. Ay, jak pa'y gayam na ibagakan ka. Ninong kaninang ta intunpit sa bainte, daytoy sumaro na abulan. Ha? Asino ti agkasar? Ay, agpabunyag ni Edith. Ay, bunyag. Ay, mayat. Da, pakipalanitan. Katapno saan tan agumatang itibado ta. Biro kak, jay inusarta idinanganak ta iti kasar. Buna. Na minsan lang ay imbado ta da dyan. Jakmet nga ruden mabirukan. Biro kami itong bigat. Ta adayo pa'y muti bunyag. Umay kakidin ta agindatan ta maturugtan. Amom kaday ang mga nakta iti bunyag inton umay abulan ba daw? Nagibaga. Ni Edith. Imay dito'y balay kat alalaan na taan ninong kaninang. Ay, paggastusan man ay. Di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di tadda mga lakadata. Turay manawan mga laala ka data. Ay agtal na ka man. Isaganaam kit di ti paggatang ta iti bado ta. Mangkita kalatan iti kumpurmay ang mabalinta nga ibadaw. Saan mo ta kasapulan na baro ti bado ta? Ay agtal na ka ba daw? Datan tulaki dahin ti daan ti bado na. Tinapatag ada itad ta akwarta. Wano regalo iti anakin ta. Ay jak kayat adaan ti bado ta ba daw? Ay awan ti maitad ko nga igatang ta iti baro abadaw. Mala, siya kun ti agirimidyaw iti ibado ta. Nakautang nga iti 5,000 iti dayja a Bombay. Imbaglakit din ta pinautangan na. Mapanak mangkita iti ibado mikin ni Badong. Ti mabatay, isunto ti maigatang iti regalaw. Ken panayunak to kin ni Badong. Tamangted kami pay iti cash. Papa na, marituyag. Nakasukat ka mat. Mapanak man ijay ilay, maray. Mapanak mangkita iti baro abado mikin ni Badong. Inton mga anak kami iti bunyag. Agpapada tayo nga raw da mga anak iti bunyag. May saak ka nung ngamin aninang ijay anak ni Edith. Wan, isumot tinangala kada kami kin ni Badong. Kasta aya. Ala, umay kang aruden tagpailit Mapantamang kita iti bado ta. Ay saan ako nagumatang iti badok. Ada nabirukak dita nga ibadok. Na, unay kita kinakuripot, ma'am. Gumatang kamit iti baro abadom, Ay saan akin ako ripot, Marey. Ngam, nagrigat ti agbiro kiti kwarta. Kan maminsan ko laang mat nga ibadok. Tinapatag, adan tumaited a kwarta iti anaken tayaw. Uray gayam da kayo kan ni Kapitan kat ninong kaninang. Awan, Marey. Uray da marituyang kan kabadong. Aya, ay kat mayat man taad da tayo amin. Mayat, tagkikita tayo nga ako kumari ijay. Wan nga rod napangimatang ni marituyang itibado da kano kanikaba dong. Imbag taad da igatang na. Wan nga rod no siyak ay ano sa kun atay indulin ko dita abistidak. Napintas pa'y mag. Uray da kami kun ni Inteng. At damat ja imbado mi iday anang anak iti kasar. Nabayag mat day jayan. Iso nga isumanan ati ibado mi. Ay katuan ay.
Narigat ita ti agsapol iti kwarta. Enteng, adda ka di aramatan ta akwarta inton mga nakta iti kasar. Umadanin kay. Awan mo't paggastusan ta. Tilang ited ta iti ubang. Adda nga rod maited mo. Magtid ta iti 2,000 ah. Uray awan ti regalo ta. Nasaya at met no nakasaganan ti ited ta. Ay, nakababain no awan maited. Don't worry. Adda. Ang damot na balkon dito ay regalaw. Anyangin dagitay. Usar ti ubing irigalo ta inton mga nakta iti bunya. Nasaya at mait, nang balkot kan iti regalaw. Pamnuuray sa antan nga agitay iti kas. Anya saan? Kuripot ka manulaang mga iti balor dayta. Ayawan kwarta tuyang. Sang-sangaribo lang, dahito nabati a kwarta. Iyagmaw, tasyakton ti makamaw. Agsapulak iti mainayon iti dayta. Umanayin dayta. Saan mo nanayunan? Kababain nga raw, no datakit din ti kababaan iti maitod. Apay, dayjay ayat, importante. Ay di kan sumanaw, basta nayunak dayta sa ngaribaw. Ubadanin di bunyag pare. Uwin nga ron pare, makaraman manda taon, iti ika daw. Ay, wala. Saan amaawan day ta aputahe dito'y lugar tayo no adagpas kain. Uwin nga ron, iso nga uri may gastos ti kakaiso na akwarta. Tamakasida ka may itinaimas. Ay, una. Ay, maguyod ti kakaiso na nga iduldulin no kasta nga adaan na kain. Kanya nga ron pare, tinapatay, awan kuma, ti agsaksakay kada tayaw. Ay, day ta ti kapatgan paray. Uray awan unay ti kwarta. Basta nasalon at tayo. Mala, saan kayo ngagbabayan to kumaray? Mangan kayo amangan, tado ti makan. Ited mintoy para iti inaanak may, sakbay amangan kami, Mari Edith. Ay, agyamanak Mari Kapitana. Ay, awan anyaman na, Mare. Ay, wan. Adoy mo ti para iti inaanak ko. Ay, agyamanak mat, Mari Kuanang. Ato ti regalo may para iti inaanak may. Kan adapay cash dita. Ay na, agyamanak unay Mari Tuyang. Awan anyaman na maray. Alangaron, mapan kayon aggao iti kanan niyo. Adamot iti long table amin amakan. Makaamu kayo latan mga mare. Saan kayong agbabain? Ay, wan, Mare. Da kami latan ti makaam mo, iti bagbagi may. Galanti mat gayam ni Mari Tuyang lakay. Apay, mat? Ada regalo na, ngam iso pa'y ti kadakkelan tinted na kwarta kadagiti amin aninong kaninang. Aya? Wan nga rod, kasla kababain pa'y kit din. Anya ko matpagbainam, kahit di mo matdinawat. Isumot ti nagdisnodo ng tet. Wan ngam amangan mo awan kwartanan anabati. Imposible amang ted itidakkel agatad no awan mabati a kwartana. Manungay ti intedyo a kwarta iti inaanak tayaw. Kat, sangaribo kanya ka. Ay, 2,000 mo ti inted ni Inteng nga ited ko. Si Kangay, manuti inted mo marituyang. Ada pa'y regalo nga inted mo. Ay wala, aggatad iti sangaribo tay regalaw. Sanang tedak iti cash at 3,000. Ay, imbag man marituyang, tada kwartayaw. Ay siyempre kababain no basit lang ti maitad. Ay na, ay pagyamanan da pa'y kit di ano anda. Ay, narigat agsapol iti kwarta kunak manan. Ay, pudno dayta. Bay amon maminsan lang Ikanak man iti igatang iti masida ba daw? Awan kwarta. Imbagak mait, alas manik, di sa ngaribaw, nga inted ko king ka, nga ited mo iti inaanak ta. Anyamot ti kastaw. Awan pa'y maigatang iti masida. Manggisa ka na, iti bugoaw. Laukam iti laso na. Mabalinan na si daon tanajay. Anya pa'y ngay nga raw. Masapol ang makadiskitarak manen iti pagtinag ko iti utang ko. Ang mga nuumay manen agsingir jay Bombay ita. Sapay saan nga mo ni badong nga dautang ko. Umayak man, apo.
Ay sus, adda nga agpaisuditan. Sapay adda ni Badong ditabangsal. Anya ti masapol yung apaw. Pumayag ag singil. Anya ti singiran. Ay naspakan. Ay mapanak iti ayanda. Imutang ni bakit mo. Ay badaong kastunay. Imutangak iti igatang ko iti bado ta ken regalaw. Kastamutin aninayunak jay sa nga ribo nga inted mo nga inted ta iti inaanak ta. Ay, awan ti amok ni tatuyang. Makamu ka. Yak imbaga nga umutang ka. Sige, mapana ka ni bangkag. Ayan tayo hulog mo, tuyang. Ay ikwa, awan pa'y kwartak ita. Saan mabalin? Nas ka naghulog ka. Mabalin ka dahi nga agsubli ka inton bigat. Agdiskitarak pa iti kwarta. Sigurado ka, tuyang? Wan, promise. Ay, bigat manan. Nga maging gaita. Awan pa'y paghulog ko anadiskitarak. Anya ngay nga tatirumbang nga aramitak. Amangan no agungot day di abumbay no sa anak amakahulaw. Ay, mapanak itayan ni Marikwanang. Ijayak nga agtambay. Tano umay day di abumbay dito'y balay. Awan makita na at tao di tao. Anya tigatanga, maritoyang. Sa anak agumatang maray. Agtambayak lang dito'y isturno. Tamaburi nga kijay balay. Malakarod. Agtugtugaw ka pa'y laang dita. Ha? Tagturong dito'y. Kasla ni Bombay mag. Ay, wan. Ay, saus, nakita na kaun. Ay, Ada kagayan dito eh. Nasaya, tapno saan akong dumanon balayo. Huh? Ay, apay. Ada ka dimot utang ni Marikwanang ken ka. Tapay nga imay ka dito'y istor na. Gumatangak na num. Tama ka inuma. Apay, adda utang mo kenkwana, maritoyang. Ay, adda maray. Ay, kano nagbungga ka anangted iti regalo ken kwarta iti inaanak tayo iti bunyag. Ita, adda gayam utang mao. Iso ti naramat ko maray. Oh, ayan bayad mo. Ay, ikwa. Ay, napasensyakan. Ngam awan at talaga ti maibayad kaw. Saan mabalin ti kasta? Imutang ka sa ita. Awan ibayad mo, ha? Apay nga men nga umay ka agtamtambay dito istor ka, maray. Mapan kakit di makilabada, tapno ada ihulog mau. Ay, sige maray, taiso ti aramidag. Ay, pasensyakan abumbay, tawan at talaga ti ihulog kaw. Saan ka madanagan? Tamanipod ita, mapanak agbirok iti agpalaba, tapno makabayada. Rumbang lang. Naglayang ka umutang. Awan gayam ibayad mo. Ay nanatoyang, day tati maganap ti pasikat. San adakas ti agregano, ngam panunutem pay mat nga umuna at ti bagim, tapno saan ka nga agbalin apimpiman. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virchie Puclay. Musika, Dante Martinez. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakauso tamot lang nga ito yan. An nadamday ta ginatang ko abado ma, nanginaday ta. Kay, bagay kumot lang. Bagay mo at uso ka nga raw. Ay na, makantyawan man ni kumpare ngayon tingay. Na, apay, mapan mo ipasikat adaghaus. Ay, katwa na. Uso ko naman. Ayan nga matin ba na? Dinait mo man ang t-shirt ko. Di nakpay igatangan nun iti barbaro. Pangala ako maitigatang ko, iti baro a t-shirt mo. Ay, mapisang tumanan dito akin kanigid akili-kili ti t-shirt. Ay kat daitak tumanan Na. Ay nagado asinulid.
Igatangan na kumamot iti baro at t-shirt. Na, ay, mangted ka nga rod, iti igatang ko iti uso at t-shirt nga ibagbagam. Ah. Tama pa na kadagos gumatang. Nala, mangted ka. Ay, na, ni pare badong dajag saksagawi siwa. Ay, 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 Day, anyamot day tasuot na. ay, asit gakman. Ay, aginayad ka rumar. Ha? Kaamangan no maidugmam ka di taagdan. Pare badong. Nakita na magayang paray. Eh, kano nagpiksa ti sagawi si mo itay. Ang mayat ta t-shirt mo ah. Ay, daytoy. Uso ti kasto ita paray. Oh, Daytoy yung kunada a crop top. crap ta. Hanging a t-shirt. Wun paray. Yay. Bagay ko niya. Nangina daytoy paray. Ay, uso ayat ti kasta ita. Kitwin, mate. Amaw, sunod sa uso kami itan, kanituyang kaw. Pati nito yung mau. Sunod sa uso. Ay, kitwin ah. Ay, Nuad na kwartang paray, mabalin ka nga agsunod sa usaw. Dayta t-shirt mo, idinsapay mo dayta. pisang nga rod ti akin kanigid akilikilinan. Ha? Dinait ni Banag. Makapakatawa ka mo't paray. O anya ti makunan, bagay ko mo lang daytoy crop top paray. Mare, nakitam ka din ni Pari Badong. Saan pa'y mat? Apay aya? Nakakrap top mo. Crop top ko na maray. Jay hangeng abadaw. Huwag nga rod, Mare. Na, apay ngay anak katawa ka. Kasano, kadinamot bagay. Ay, jak pa'y nakita ka. Iso asa anak pa'y laang ang makakatawa ita. Sige maray. Sika pa'y laang tiyag katawa. Ay madamdaman ton kanyak no makita. Ay, apay nagkatkatawa ka, mate. At dagayam katkatawaak. Asino matikat katawaam? Ni Nana Tuyang. Na, taapay. Ay na, no makita yu lang ni Nana Tuyang, agkatawa kayo takas kanyak. Basta siyak. Di mo't Pari Badong tikat katawaak. Nakakrap top ngamin. Di tataba daw? Nakakrop top? Ay, panunutak lang. Agkatawa ko. Anyan, di mapaspasama ka dagijay nga agasawa. Ay, makita yu lang ni Nana Tuyang ay na. Sigurado nga agkatawa kaya wakas kanyak. Nagrigat lakit din ayat ni Magnano kastoy ang nasipngot. Ay, Marituyang, sa dino ti papanam. ay, mapanak dita tirsina ni Marikwanang, tamapanak man gumatang maray. Kunak numapan ka agpalpalama. Ay unay kamutan. Anya ti panagkitkitam kanyak. Por, tagpalama account. Ay, kasano ajak ibaga nga agpalama ka. Kat naka-sunglasses ka, may. Gaputan naka-sunglasses agpalpalamaan. Maluman, Maray. Awanan ti init. Saanan ang masapul nga ag-sunglasses ka? Ha? Di mo ammo ti usaw. Agtagna ka man. Ay, imbag no makitampay ti pagnaam. Ay, Jack, ikatunday to'y sunglasses ko. Taiso ti usaw. Di mo ammo ti uso niya. Isumot lagayam aakat katawaan na kajay ka arubam. Di yo ammo ti usaw. Ay, nasaysaya at nga ron no agsarukod kan maray. Diretso kasla agpalpalamakan. Naa. Na, siyaksa matikat katawa, Marikwana. Na, Apay gamin ang nakakrap top ka. apay katawam, kat isugarot ti usaw. Makit-kita mo day taboksit mo, anak kal. Ay, di mo amaw, no anya ti awag da iti dayta. Abs, ti awag da iti dayta, Maray. Abs! Kano?
Nagdakalat yan. Kasta tibak, di mo na mo ti uso ita panawan. Ay, panawan ka malangay. Na. Ay, kabadong. Pumano ka muntan ka nay. Ay, ang sakitan ti tiyan ko iti kakakatawa. Nasaya at tanagawid kan badong. Si kaman laangan ti ibaon ko amapan gumatang di tatersina ni Marikwanang. Apay ngay baon na ngay. Siga kuman ah. Diyan nga rod makita ti pagnaak. Apay di mo makita. Apay bulsak ka. Ay, kakidi gumatang Ay, kayat. Kinat katawanak ni Marikwanang idilim mabasak kaya tersina na. Kung namulano asino da jaba. Apay kumakinat katawaan na ka. Dahito uso akrap tap kaw. Di daan mo ti uso da kita. Kanoray ni Maribanang, kinat katawaan nak itay nakita nak anaka sunglasses di tarwar. Ignorantida dagita tataw to yan. Kawan, awan amuda iti usaw. Ay, nagkuyom lakit din ti panawin na aya. Nanatuyang, talaga nga ag-sunglasses kan? Ay, panawan nakman si ka. Adaywan na. Ikan ka lang mat iti sa rukod mo. Tananwak data sa rukaw. Sa anak ngagpalpalaman niya, tapno ikanak iti sa rukod kaw. Di nakrurudag. Dito iti ayan ti Tirsinak, Maray. Ay, kunak no ijay pay. Magnakapay basay. Di bunsamot makitan ti papanam. Anya saan? Kat apay nga rod ama ilablabus kan ngay. Ay, kwa, medyo nga rod nasip ngat. Apay rabiain. Ay, kasanaw, asaan anasip ngat. Kat nakasanglas kamot ngaming kaawam mainay. May sakamot adi mo ammo ti usaw. Ay na, Maray. Amok no anya ti usaw. Anya ti panagkunkun am kanyak. Ignoranti la pirmain. Ay, gumatangak man kitday. At iti kwarta. Kita man day ta. Saan mo't akwarta day tayaw awat mau? Saan aya? Kano resibaw? Ay, aya. Awan samot nga min kwarta, Maray. Anya ngawan? Oh, adda kwartak nay. Diyan nakita resibo gayam tiyaw awat kaw. Ay, pasanglas-anglas kanto nga may. Kita man to'y dinait mo at t-shirt kaw. Nay, Eh, napisang manan timakin kanawan akilikilyan na. Ay, di mo ko naan ada itamanin. Nangikabilak itayan iti sinulid. Ay, gumatang kamat iti baro at t-shirt ko na. Ay, kaslakan ni pari ba daw? Na, kayat mo akatawaan da ka dagiti makakitakan ka. Iti day ta kinadakkel ti tiyan mo. Agbibisin ka nga agkrap tap. Sumaron. Ket uray man no uso no saan abagay ken ka. Ipilit mo kit den. Apay nga ni pari ba daw? Ay, saan ka nga agbalin nga agraraman, inteng? Saan mo abagay ti agkrap tap tadakkel ti tiyan mo? Sanak man langan nga igatangan eh. Papanamon ngay. Ay, agpasugnudak. Nasakit tinakam ko unay. Na, agsakit tinakam mo, kat pudno mo't adi mo bagay ti agkrap tap. Ay, diyak unay makita to'y pagnaak nga agawid. Maray, sa dino ti papanam. Ay agawid ako na kapitan. Napanak laang gimatang iti si daun mikin ni badung kaw. Idra sa daytan Ay, agyaban na kapitan tanda ka. Ay, kasano ang makitam ti pagnaam kat nakasunglasses kami ngamin. Makiuso aklaang mo't kapitan. Ay, sana nasaya at ti makiusaw no agpaggan mo ti biyag mau. Kasta aya kapitan. Ay, ikatam ngamin ta sunglasses mo. Tapno makitam ti pagnaam. Ada istorya, kagawad. Bigbigat mat nga umay ka mag-istorya dito Tirsinak. Ket nagsapa kamot ngamin anang lukat.
Anya aya day ta istorya, Ay, kayat mo adenggan, daytoy istorya. May papankan ni Nana Tuyang. Ah. Dandan hinatnag ijederas, idi kalman, iti malam. Dandan hinatnag kunam. Ay kasanaw. Imbag ko nam tanakita ni Kapitan na magmag na. Saan ka nung amin makita ni Nana Tuyang jay dalan? Ay, amu ko no apay. Aguray ka mat akagawan, tadyak pa'y nalpas istorya. Amu ko tituloy na. Gapo ta nakasanglas ni Marituyang. Unay kameten kagawad. Ituloy ko kunak. Apay nga inununa anak ngay. Kat, naggapo nga min dito tersinak ni Marituyang, idi kalman. Kinat katawaak pa'y nga raw ta nakasanglas nga oray awam mainay. Ay, kinatawa mo gayam. Uray siya, kinat katawaak mo tiday. Sunod sa uso da kano nga men kan ni kabadong. Makapakatawa da niya kagawan. Nagkumik da. Na, Tapno saan ka agumurgura kanyak? anya daytoy nakasupot, ngayaw awat mo. Ay katlo ka tam. Ay, t-shirt mo! Uy! Ipadas mo nuumanay kan ka. Bitin mo't t-shirt. Ay. Kas iti apalam at t-shirt ni Pari Badong. Crop top ako nada. Ay, umanay nga ta kanya. Ingka ipadas Tano saan nga umanay, inak ipasukat, ijay naggatanga. Ay, anyat makunam kagawad. Dayta baro a t-shirt mo, kapitan. Win! Ginatang ni Banang ijay ilay. Ken saan nga ukay-ukay daytoy. Ay, makakatawa ka talaga, kapitan. Lap-lap dam tupay. Makakatawa akmat ngamin di talangam, kapitan. Kaya't mo asawan bagay ko ti agkraptap. Ay, sukatam dayta, kapitan. Na! Kat saan kan nga agbado iti kasta? No saan mo akaya ti makatawaan? Nay, paro day ta t-shirt mo ita, pare. Kagat-gatang ko naman. Bagay king ka. Ngamsan akraptap daytoy. Saan nga raw ang bagay king ka, pare? Ay, timaraki ak paray. Saan mo ta? Adayulat ta na tartaraki ang itisi ka. Ay, agtal na kamamit. Ayun! Ayan tay crop top mau. Nilangin tuyang ka, timangusar. Takat katawan dak, Mike, pare. Ay, saan ka akin at katawaan Dagiti dado matinangkat katawakan ka. Kunak ano basta usaw, kit bagay ka. Saan mo't gayam? Kiwin. Oray no ordinary at t-shirt. Basta bagay. Ayos! Kasanunday to'y crop top mo dito, iba daw. Ay, di tanan, bay amon, di ta igit. Sapay nagngina ti pinanggatang ko dita. Jak nga rod bagay. Kit sigangay, dahil sanglas mo ako nam. Ribo, ti presyo na. Adalang mo't anakaparabaw, di talamisaan. Bay amlat ta ka di dita. Usarag taw no adda inay. Kung na masunod ka sa uso, sapay inramraman nakpay. Ay, mangkita aklaangan iti uso a maibagay kanyak. Narigat gayam ti makatkatawan. Itamla, nga napanunag. Nalpas da ko na kinatkatawan. Ibagam nga ibabawi da jay panangkat katawa da ka. Ay nanatoyang. Uray no uso no saan mo abagay. Awan matlat serbina. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Review script 709. Episodes 7 to 9 feel like the point where the series becomes more than just a set of funny barangay situations. These episodes carry a different kind of rhythm. The comedy is still there, the familiar voices are still there, and the community still feels noisy and alive. But underneath the jokes, there is a stronger focus on habits, the little behaviors people repeat every day until they become problems for everyone around them.
What makes this part of entertaining is that the story does not try to make ordinary life look too polished. It embraces the messiness of the barangay. People talk too much, people react too quickly, people misunderstand one another, someone always has an opinion even when no one asked for it, and is once again placed in the middle of that everyday chaos, trying to keep peace while everyone else adds more fuel to the situation. Episodes 7 to 9 work because they feel like a collection of community lessons wrapped in humor. The situations may look small at first, but each one reveals something about human nature. A person who refuses to admit a mistake, a neighbor who enjoys gossip but pretends to be concerned, a family member who wants respect but forgets to give respect, a character who wants help but does not want correction. These are not big villains. These are ordinary people with ordinary flaws, and that is exactly why the comedy feels real. The story's biggest strength in this section is the way it turns everyday embarrassment into entertainment. Embarrassment is almost a public event. When someone makes a mistake, the whole community seems to feel it. People laugh, tease, question, and comment, but the laughter is not always cruel. Sometimes it is the community's way of correcting behavior without making the lesson too heavy. His role becomes even more enjoyable here because he is not only solving problems, he is managing personalities. That is harder than it sounds. A problem can be simple, but people make it complicated. Someone brings pride, someone brings emotion, someone brings excuses, someone brings old issues that have nothing to do with the current situation. Before long, has to separate the real issue from all the noise surrounding it. That gives these episodes their comic energy. The audience is not only waiting for the solution, we are waiting to see how long it takes before the characters expose themselves through their own words. In many scenes, the funniest part is not the problem itself, but the way people defend themselves. The more they explain, the more obvious their mistake becomes. This is one of the reasons continues to work as Ilocano comedy. It understands that people are funny when they try too hard to look innocent. A person caught in the wrong will suddenly become very poetic. A lazy person will suddenly have many reasons. A gossip will suddenly say they were just helping. A stubborn person will suddenly act like the victim. These behaviors are familiar, and the show knows how to bring them out naturally. Episodes 7 to 9 also show how community life can be both comforting and annoying at the same time. It is comforting because people are present, they know each other, they share problems, they notice when something is wrong, but it is also annoying because everyone becomes involved too quickly. Privacy disappears, a small argument becomes public, a household issue becomes a neighborhood topic. The barangay becomes a place where you are never truly alone, and sometimes that is a blessing, sometimes it is a headache. The show captures that balance very well. It does not make the community look perfect. Instead, it shows a living neighborhood full of humor, flaws, kindness, pride, and noise. That is why the setting feels believable. The barangay is not just a background, it is part of the story's personality. One of the strongest themes in these episodes is accountability. Many characters want peace, but not everyone wants to admit what they did wrong. That is a very real human problem. People want the issue to end, but they do not want to apologize. They want forgiveness, but they do not want to change. They want respect, but they do not always act respectfully. Job is to remind them that peace is not possible if everyone only protects their pride. This theme gives the comedy more weight. The audience can laugh at the argument, but the lesson remains clear. If people keep avoiding responsibility, the same problems will keep returning. A barangay cannot be peaceful if every person thinks they are always right. A family cannot be happy if one person always carries the burden. A neighbor relationship cannot last if gossip becomes stronger than honesty. Another thing episodes 7 to 9 do well is highlight the importance of tone. In this series, a simple sentence can start a conflict if it is said the wrong way. A joke can become offensive. Advice can sound like insult. A complaint can turn into a shouting match. This is very realistic because many real-life arguments begin not only from what was said, but how it was said. That is why the dialogue style matters. The humor comes from fast reactions, emotional replies, and characters who speak before thinking. But behind that, the story reminds us that words carry weight. A careless word can embarrass someone. A harsh comment can hurt a relationship. A rumor can damage trust. Even in comedy, the show quietly teaches the value of speaking carefully. The middle part of these episodes feels like a test of patience, not only but for the entire community. Everyone wants to be heard. Everyone believes their version is correct. Everyone thinks their feelings are the most important, becomes the one who has to slow them down and bring the conversation back to common sense. That is where his character becomes more than a comic leader. He represents practical wisdom. He does not need to sound grand or dramatic. His strength is that he understands people. He knows when someone is exaggerating. He knows when someone is hiding behind excuses. He knows when laughter can soften tension and when a person needs to be corrected directly.
The show's humor also feels stronger because it comes from recognizable social behavior. Some people love to complain, but they do not want solutions. Some people ask for advice, but they only want support for what they already believe. Some people say they want fairness, but they only mean fairness for themselves. Exposes these contradictions through comedy. Episodes 7 to 9 are also effective because they do not rely on one single emotional tone. There are moments of teasing, moments of irritation, moments of confusion, and moments where the lesson becomes clear. This variety keeps the reviewable content interesting. The audience is not trapped in one mood. They can laugh, then reflect, then laugh again. In terms of character dynamics, this section shows how important recurring personalities are to the series. The audience begins to enjoy not only what happens, but how each character reacts. Some characters are funny because they are loud. Others are funny because they are too serious. Some are funny because they pretend to be wise while clearly making things worse. That mix gives the show its charm. The best part is that it does not treat comedy as empty entertainment. The stories may be light, but they still carry practical messages. Be responsible. Do not spread gossip. Respect your family. Think before speaking. Admit your mistakes. Do not make small problems bigger through pride. These are simple lessons, but the show delivers them in a way that feels natural. Episodes 7 to 9 also remind us that leadership is often about patience. Has to listen to people who are angry, confused, stubborn, or dramatic. He has to take complaints seriously even when the situation sounds ridiculous. That is part of the comedy, but it also reflects real community leadership. A good leader does not only handle emergencies. Sometimes a good leader handles daily nonsense with enough patience to keep people from turning it into something worse. That is why these episodes are enjoyable as a continuation. They strengthen the familiar world of the series without needing to change its identity. The show remains grounded in ordinary life. It remains local, funny, and easy to follow, but it also becomes sharper in showing how people's habits affect the whole community. The review takeaway for episodes 7 to 9 is that it is at its best when it uses laughter to reveal truth. The stories are not trying to impress with complicated twists. They are trying to show that everyday life already has enough comedy and drama. A neighbor's comment, a spouse's complaint, a small misunderstanding, or a public accusation can become entertaining when written with timing and personality. Overall, episodes 7 to 9 continue the series with strong community humor, relatable conflicts, and clear moral lessons. These episodes are enjoyable because they feel familiar. They sound like conversations people have heard in real life. They show the kind of characters people recognize in their own neighborhoods. And most importantly, they remind us that comedy becomes more powerful when there is truth behind it. The story's message is simple but useful. Do not let pride turn small problems into big ones. Do not let gossip replace honesty. Do not ask for peace if you are not willing to accept responsibility. And when conflict happens, listen first before reacting. That is the lasting charm of it. Gives the audience laughter, but it also gives them something to bring back into real life. It reminds us that a peaceful community is not built by perfect people. It is built by people who can admit mistakes, forgive when needed, and laugh at themselves when life becomes too serious. Before we end, tell me in the comments, which moment from episodes 7 to 9 made you laugh the most, and which character reminded you of someone from your own neighborhood? If you enjoyed this review, please hit the like button, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.